Penaturuni sinaran sami, waning peparuman pacang kekawitin, urusang ngerenak sana sampun kecimoisa. Tes. Cek. Kul kaping kali, cihna paruman siaga kekawitin, sani mangkin galahe puniki, sukserang titiang majang ring pengantar acara, antu galah durusan. Inggih, kaba sekeduna-tuna sani dahat unyang titiang. Dua anu maya galah sani sampun nepeting pisang. Ngiring kawitin paparuman duwini antuk ngaturang pengastong karu. Om Swastiastu. Caru sani pacang kemargiang ring paparuman rahinani mangkin. Inggih punika kaping pertama pamungkah atur saking kelihan seketruna. Kaping kalih ngemargiang cecakan kaenter ulih penyarikan. Kaping tiga lunas urunan pamedalan Cina kaenter ulih pamelan. Kaping 4 acara pabiblagan indik penduduk pendatang kaenter oleh pilihan seketruna. Kaping 5 pamuput paparuman kasinep oleh pengantar acara. Wantah asa punika dudonan acara sane preside uninayang titiang majengring krama seketruna-truni sinareng sami. Sane makin kawitin titiang acara kaping pertama pamukah atur saking pilihan seketruna atau galah jurusan. Titiang jaga matur-atur sinareng sami ngaturang puja pangastuti manjeneng tiga sang yang diwasa. Dumugi sangkani asup pertuar nugraha itu. Iraga sareng sami memanggakan prahayuan mawinan presiden memiliki peparuman sadi mangsa. Om Swastiastu. Ida dane krama lali titiang aturang suksmaning mana majeng krama seketruna-truni sareng sami duhaning sampun ngapaicen galah jaga iri titiang kendu wirasa lan nabdabang kuentenan desa adat truini. Taler ningkanan sekadar pendidikan sane menjantan jaga wetuang pikobat sejuroning upadi kauripan desa adat kekumpur ungkas. Tadi Sesema kalar majarikian seperti sane wau sampun ngaturang pamungkah atur bajet krama seketruna-truni. Sane mangkin lanturang titiang antuk acara kaping kalih ngemargiang cacakan kaenter oleh penyarikan. Inggih titiang lunas uratian idedani seketruna-truni ringgalah puniki titiang jaga ngemargiang cacakan. Inggih punika kaping pertama Imade Kubil. Kaping kalih Iputu Randu. Kaping 3 Iloh Lueng Tan. Kaping 5 Niketut Beger. Kaping 6 Inyoman Poleng. Kaping 7 Igede Bekul. Kaping kutus Iketut Mangut. Inggih, sani wawu titiang sampun ngemargiang cecakan. Selanturnya nih, tincapang titiang acara kaping 3 inggih puniki. Lunas urunan pemedalan jinah sani kaenter oleh patengan. Inggih durusan. Ara buku medang sia pinanggal 24 Februari 2 kali kilo likur. Kewentenan saldo jinah krama seketruna-truni ring rahina redite puniki sane sampun langkung kebagalnyane 15 juta sia tali satak sepat rupiah. Jinah saning ranjang ring paruman rahina puniki kebanggih wantah asa punika presida antuk titiang ngewedar indek kewentenan jinah duwene yening wenten sane jadi ketakenan dorusan. Inggih titiang lunas segala semati. Indek sara antuk titiang mirajang sani makin yang temen malih sani jadi pikiran titiang sufi. Inggih yening wenten malih Sane wau patengan duwene sampun ngewedar indek kuentenan jinah duwene seketruna punika. Selanturnya nih, tincapang titiang ring acara kaping 4 inggih punika
Acara publik belagat indek penduduk pendatang sani kaenter oleh kelihan keturunan antuk galah berusaha. Orang titiang mancing ring pangenter acara antuk galah ketiber yang titiang. Titiang jaga ngenter pablibagan indek penduduk pendatang. Idedane krama sekutruna sani dahat wang yang titiang. Yening uratiang peka Jeneng orang tiang akibat jagat tika dimangkin wantah kewastanin jagat loba. Mejantan sampun ring kuentenan kadimangkin mekue. Para jenane saking durdesa akue memargiang sugine maut sahe mererah pangupajiwa wiwah rauh ngadu nasib ring durdesa ring kota wiwah ring panegara siosa. Kadi asa punike manah ajerih manah titiang sapunapi antuk ngetagin kuentenan penduduk pendatang ring sejeroning mawinan asa punike miring cekayunin sareng-sareng icenin titiang dharma tatimbang saking itidane sareng sami Yening dados sampunang lima penduduk pendatang punjul. Panjenengan pemindahan desa adat Siraga saya tulis penduduk pendatang punjul menjual mentor presiden untuk ketiba ukur kas. Yang tidak melakukan ini adalah saking menang dewek yang dan talar nerima penduduk pendatang punjul. Dia yang kesuen-suen penduduk pendatang punjul rasa ngeyenang rancing reng wewenang desa adat Siraga punjul menjamkan sampun pacang mewah rakyat itu mewasu nyetuang biota ring sejroning gejolak sosial utawi kesanjangan pada pacang kepanggen ring desa adat Siraga punjul. Nggih Munas segala aja bos majang ring rupiah untuk ngampenin penduduk pendatang ini. Tapi ajeng titiang aturan pengayu bagiu Om Swastiastu. Anjing, yen kemana nantu titiang iring jalan tangan pikayunat ide dari pramu sekut runatuni sinareng sami untuk ngampenin penduduk pendatang penitu. Sangkani penduduk pendatang punike rauh setujun yani ipun ngadu nasib tur mererah kumpul. Talar wenten penduduk pendatang sani kue dari ngamani mekarya ring guru wisuse miwah penduduk pendatang sani medue uksahe ring sedebab kuwidaan desa ring kute talar wenten ring guru desa. Mawinan ipun makesami kesungguh penduduk pendatang. Sampunan Iraga Mimpi kayun nenten becik majang ring penduduk pendatang ibucap ring sejebak para negara Indonesia puniku hijau di kemanten dados merah pekalian. Nenten penduduk pendatang kemanten sani merah karya ring widangan usia adat ibucap puniku taler semeton Iraga saking Bali sani merah karya ring genah siosan. Taler kesungguh penduduk pendatang. Mawinan Iraga nenten dados mobilan binayan saking penduduk pendatang sanilianan. Ainggih wantang asa punike dharma tetimbang saking tijang jening iwang atau tijang lugayang tijang munas dengerene pengampura kira langkung tijang munas alpur. Ainggih galah punike tijang walyang saking jeruk yang seketrune subsemi. Jaga motor indek penduduk pendatang. Tapi sada kodar sarang ikut comel indek penduduk pendatang wantah daging pisan. Duaning asa punike sampuna manah ke bina-binayan majang penduduk pendatang sandi siosan. Pejantan sapu jaga ngawet cuang obat yang sajarane daging Pancasila yang sila kabeh panik. Indek kemanusiaan yang adil dan beradab. Sandi
pada titanin manggane presiden ngananin skadi tetujuan muah ketua desa adat memanggaham sandi ke bawah sukar sandi tante pawangan. Ini di dana sarang sami indi penduduk pendatang pamekasna sareng ardi. Hasukertan desa adat miwah nabdabang desa adat ruene mangde sayan becik sapisanan mepisan napi sane membuat merupa usul pabebagan sane wau jaga kecutetam oleh pengenter acara sapisanan nginep acara paruman raine puniki sani mangkin galaya puniki suk serang titiang majengring pengenter acara anto galah durusak Palar bajang kelihan seketuna antuk galah. Sani wau sampun kemargian pabrik belagan indik penduduk pendatang. Terumane sampun rumase nemu gelang. Sani makin tincapang titiang ring acara kaping 5 inggih punika acara pamuput. Pingrihin titiang aturan daging pamicutat pabrik belagan indik penduduk pendatang. Minekadi kaping pertama sanunggil wenten penduduk pendatang jaga ngeranjing utawi magenah ring widangan desa adat inucap mangge muningayang angge sapisanan nujuang kartu kependudukan kaping kalih penduduk pendatang mangdane satinut ring daging parerem miwah awit-awit indih kependudukan sani sampun kemanggehang ring desa adat inucap kaping 3 penduduk pendatang mangdane satinut tur presiden nganutin tata krama miwah menyama Brayu ring wewidangan desa adat diucap. Asa punika daging pamicutat sane presiden kaunggahang manut pabrik belagan ring rahina puniki. Yani kabilih nenten arse ring pikayunan igedani seketruna-truni sinareng sami. Menawi tuna kirang utawi langkung antuk titiang nyenter pe acara puniki watah akeh kawingannyane riantuk punika titiang nunas gengrene pengampura. Sane mangkin acara paruman puniki puputang titiang antuk para mesanti.